Nacionalni park Tara već 5. godinu za redom organizuje kamp mladih rendžera. Kamp mladih rendžera je jedinstven program na ovim prostorima. Boravkom u kampu deca provode 7 nezaboravnih dana, čuvajući prirodno i kulturno bogatstvo Nacionalnog parka Tara. U prvoj zoni zaštite u Nacionalnom parku zabranjene su sve aktivnosti izuzev naučno-istraživačkih aktivnosti. Znači, tu priroda teče kako teče neometano. U drugoj zoni zaštite već možete preduzeti neke mere, kao što je, ne znam, sanitarna seča ili sanitarni lov, znači odstrel, ili uklanjanje nekih jedinki koji su bolesne. U trećoj zoni zaštite tu već možete da gradite, da se bavite sa različitim drugim aktivnostima. Naravno, ne možete da imate industriju, jer je to nacionalni park, ili, ne znam, neke druge vidove koji bi ugrozili prirodu, ali postoje, znači, možete se baviti turizmom, poljoprivredom, nekim aktivnostima koje ne mogu suviše da ugroze prirodu. Danas se nalazite u jednoj šumi koja ne postoji nigde na svetu. Znači, to budite sigurni, zato što je to šuma u kojoj pančićeva morika raste bukvalno u močvari. I ovdje imate prašumu, znači to je prvo, znači vi ste sada baci šuma koja je prašuma, u kojoj se nalazi pančićeva morika i ona se nalazi praktično u močvari. To se zove šumotresava. Ovo gde se sada vi nalazite je takođe tresava, znači vidjet ćete kako se pod nogama osjeća se voda i znači tu su ispod, nastala je zahvaljujući mahovinama.
Nalazimo se u zaseoku Sekulić koja se nalazi na planini Tari. Ovdje smo u posjeti nekom lepom domaćinstvu. Ovdje sela doživljavaju demografsku katastrofu. Ovdje naseljavanja sela prije nije bilo. Bile su samo kolibe za letnji boravak stočara koji su čuvali ovce. Moj otac je rođen dole u selu kod Jedna. Tad nije bilo Jedna. I on se opredelio 34. godine da... U Zaovinama, desimo. Jeste. I ovo pripada Zaovina. Zna se selo, Sekulić se zove. I on je se opredelio da dođe ovdje da živi stalno. On je prvi žitelj stalni ovdje na ovom području. A sada ima jedno 6 kuća koje žive tu stalno. I napravio ovu kuću ovamo staru 34. godine, u to vreme bila je kuća lepa i sad je lepa, samo da je da se obnovi. Ovdje je tipična planinska, znači kuća Brvnara na Tari. Jest. Ovdje ova gradnja, poslije ćemo pogledati tu kuću. Jest. Znači, cijela kuća je od drveta. Jest. Što je tipična Brvnara kuća, znači vinarskog predjela cijelog. Znači to nije karakteristična samo kuća za Taru, već i za cijel taj deo Zlatibora, Sirogojna, cijela zapadna Srbija. Čak i Bosna, taj dinarski deo. Samo majstori uglavnom koji su radili, to su bili iz Bosne, je li tako? Mislim, baš nisu. Nisu. A uglavnom, baš to što si napomenula, ali obično su bili iz Bosne, recimo te zidove, sigurno iz Bosne čovjek zidao. Da. Ovo od kamena što je to. Ja sad vam kažem, djeco, sutra ćete ići na, ja mislim, po program na Banjsku stijenu. I sa Vidikovca se vidi jedan predeo u Bosni, to je Osad. Tu su tipična, da kažem, majstori koji su dolazili ovdje i gradili po Tari, čak i po cijeloj Srbiji u 19. veku, 18. To su bili Osačani i te kuće Brvnare su inače još nazivaju Osačanke po njima. I čak iz tog kraja, tu od Skelana i Osata. I sad se bave majstorijom. Da, to je tradicionalna djelatnost tog predela u Bosni. Beogradu. Građevina, da kažem. Da grade kuće. Stave misliju. Iz odošli. I brzo postanu majstori. Cijela kuća znači je od drveta. Koje je drvo korišćeno? Borko. Da, to je znači, da kažemo, trajniji. Znate šta je ovo? Ćirov. Tako, znači ovdje... A to su nekad na zid stavljali, vidiš, to je vazna i na zid se stavljalo u sobama, a ovo je ćilim baš pravi. To je za pod, jel? Pa za pod u nekoj... Znači ovdje na Tari smo, tkanje je tradicionalna djelatnost u selima na Tari. Vidite, to me reširiti. Ima kalendar iz ovog jednog. Nije bilo tkanina, nije bilo ćevadi, organa, znači oni su, same su žene tkale. Sad će nam domaćica naša Nica ispričati kako se to radi i pitajte sve što vas interesuje.